Dobar dan. Srbijom su u prošlosti vladale 4 porodice: Vlastimirovići, Nemanjići, Obrenovići i Karađorđevići. Danas pričamo o Nemanjićima. Dinastija Nemanjića je vladala od polovine 12. do posljednjih decenija 14. veka. Tada je Srbija prestala da postoji, ali nekim njenim delovima nastavili su da vladaju članovi porodica Lazarević i Branković sve do sredine 16. veka. Ove dve porodice su naslednici Nemanjića po ženskoj liniji. Srbija je imala 11 vladara iz dinastije Nemanjića, jednog velikog župana, 8 kraljeva i 2 cara. Mi ćemo nešto više reći o petorici Nemanjića. Osnivač dinastije Nemanjića je Stefan Nemanja, po kome je porodica i dobila ime. Bio je veliki župan Raške, tvorac moćne srpske države. Zamonašio se i dobio crkveno ime Simeon, a vlast je predao srednjem sinu Stefanu. Podigao je manastire Đurđevi Stupovi i Studenicu, a sa najmlađim sinom Rastkom je podigao manastir Hilandar, koji se nalazi na Svetoj gori u Grčkoj. Utemeljivač je Srpske pravoslavne crkve, koja ga slavi kao svetog Simeona Mirotočivog. Stefan Nemanjić, poznatiji kao Stefan Prvovenčani, bio je prvi krunisani srpski kralj, čime je Srbija postala priznata kao država. Izborio se za samostalnost Srpske pravoslavne crkve. Bio je pisac. Napisao je žitije svetog Simeona, u kome je opisao život svog oca Stefana Nemanje. Podigao je manastir Žiču. Crkva ga slavi kao sveca svetog Stefana. Rastko Nemanjić je najmlađi sin Stefana Nemanje. Bio je srpski princ, monah, iguman manastira Studenica, lekar, prosvetitelj i prvi arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve. Još kao mladić zamonašio se na Svetoj gori i dobio je ime Sava. Napisao je 5 značajnih dela. Sa svojim ocem, Stefanom Nemanjom, podigao je manastir Hilandar na Svetoj gori. Umro je u Velikom Trnovu u Bugarskoj. Dan kada je umro i postao svetac obeležavamo kao školsku slavu. Krajem 16. veka Turci su na Vračaru spalili njegove mošti. Na tom mestu je podignut hram Svetog Save. Stefan Uroš IV. Dušan Nemanjić, poznatiji je kao Dušan Silni. Bio je prvi srpski car i najmoćniji vladar 14. veka. Srbija je bila najveća u doba njegove vladavine. Srpsku pravoslavnu crkvu je podigao u rang patrijaršije. Doneo je zakon poznat kao Dušanov zakonik. Jedini je vladar iz dinastije Nemanjića koji posle smrti nije proglašen za sveca. Jedini sin cara Dušana bio je car Stefan Uroš V. To je bio poslednji vladar iz dinastije Nemanjića, poznatiji kao Uroš Nejaki. Nakon njegove smrti, srpska država je prestala da postoji. Svi vladari iz dinastije Nemanjića su podizali crkve i manastire. Tokom ratova koji su se vodili za vreme i posle Nemanjića, ove zadužbine su pljačkane i uništavane. Vremenom su obnavljane,
a neke su ponovo građene od temelja. Crkve i manastiri koji se nalaze na teritoriji današnjeg Kosova pod zaštitom su Svetske organizacije za zaštitu prirodne i kulturne baštine UNESCO. Kao što smo rekli, srpska država je prestala da postoji u poslednjim decenijama 14. veka. Ponovo je formirana tek u 19. veku i tada na vlast dolazi dinastija Obrenovića. Kako su Srbi živeli 500 godina bez svoje države, čućemo u sledećoj lekciji. Do tada, doviđenja.